n'akajoro gatoya twinjiyemo uko urukundo rw'Imana itwifuzaho. Karibu. Hanyuma data Rugorora ni inshuti, Rugorora mwamanye na mama yifateho. Pastor ngaho zamura iyo ngofero yambare. Abashi benshi cyane. Wow, merci. Ndagira ngo tumushikirize n'inkoni, tumushikirize inkoni izamura itunge kwa mwitira. Pastor itunge hadi iyo nkoni ati mwambonye. Merci beaucoup. Hanyuma dushimire na mama, dushimire Mundu Michel Gasare, Imana igumugisha, warabyaye neza. Wow. Igeze mu ruhanga rwawe. Wow. Ejo Methodiste muzamureke yigishe yambaye ingofero nta kibazo. Reka tumushikirize n'inkoni nziza yitunge kwa Rugorora. Ababwira ati muzongere. Wow, Michel. Merci beaucoup. Ngaho yitunge no kwa mwitira ati mbaye manyana yanyu iteka ryose. Wow. Murakoze cyane. Dushimire na mama. Umukazana wa Rugorora dukunda mwese. Babyeyi ntimubizi? Umukazana wa Rugorora utuje dukunda w'imico, Imana igumugishe mama. Abonye umukazana wa mbere kuva isi yaremwa. Wow, Imana ishimwe mama. Merci beaucoup. Hanyuma tugiye kwifotoza ifoto y'urwibutso. Nagira ngo umuhoro urabya. Ngara umusingirize mubafatore. Bien. Muri rero harimo byose nuko bimeze, agahugu umuco akandi umuco nuko birarangiye. Abashi benshi cyane. Merci beaucoup. Fata urwo rwawe muruhe marene. Hanyuma tugiye gushimira ababyeyi, ariko hari izindi mpano Jonathan yageneye umugeni nagira muzizana. Izo yageneye umugeni, izo mpano muzizane. Nta kibazo. Reka tubanze dushimira ababyeyi bahari. Twigire hino gutya gato kugira ngo ababyeyi bagaragare. Ababyeyi mwararize muraheka, munyemerere bya protokole tubireke tujye kubigezweho. Ibyo byiza ibiri hafi. Reka tubanze dushimire umubyeyi wa Julia, ababyeyi be abafite kado mwateguriye Pastor Lazare muyimushikirize. Abafite kado mwateguriye Pastor Lazare muyizane. Muziha abageni ariho bazibashikiriza. Umukwe Pastor Lazare na madamu mutera intambwe mugana imbere. Yes. Nagira mubanze iyo sapo muyikoreho mwembi muyambike pasiteri. Na mama yifateho. Pastor ngaho zamura iyo ngofero yambare. Wow.
Abashi menshi cyane. Wow. Merci. Ndagira ngo tumushikirize n'inkoni. Tumushikirize inkoni. Izamura itunge kwa mwitira. Pastor, itunge hadi iyo nkoni. Ati mwambonye. Merci beaucoup. Hanyuma dushimire na mama. Dushimire mama. Mama tuguhaye iyo mpano. Muyimushikirize. Muyifateho mwembi. Ayiwe. Wow. Wow. Merci beaucoup. Reka dushimire na Pastor Michel. Abagorora ni Musanze mutangire mushaka imbundo n'amashimwe ze du Pastor Michel. Karibu Pastor. Mumuheza Imana. Imbundo Michel Gasare Imana igumugisha. Warabyaye neza. Wow. Igeze mu ruhanga rwawe. Wow. Ejo Methodiste muzamureke yigishe yambaye ingofero nta kibazo. Reka tumushikirize n'inkoni nziza yitunge kwa Rugorora. Ababwira ati muzongere. Wow, Michel. Merci beaucoup. Ngaho yitunge no kwa mwitira ati mbaye manyana yanyu iteka ryose. Wow. Murakoze cyane. Dushimire na mama. Dushimire na mama. Umukazana wa Rugorora dukunda mwese. Babyeyi ntimubizi? Umukazana wa Rugorora utuje dukunda w'imico Imana igumugishe mama. Abonye umukazana wa mbere kuva isi yaremwa. Wow, Imana ishimwe mama. Merci beaucoup. Hanyuma tugiye kwifotoza ifoto y'urwibutso n'abana. Foto. Yes. Mwifotoze neza hamwe. Abafite liste y'impano muze kuyimpa kugira ngo byose tubijyanire rimwe. Abikambere ngira muranyumva muze kunyarutsa. Wow. Iyo mpano rero ifoto nziza. DJ ari buze kuzamura akaririmbo kajyanye n'iyi foto kugira byose bizagende neza. Imana izabaho umugisha icyo gihango kizahoreho iteka ryose. Merci beaucoup. Mwatwemerera mugasubira mu byicaro byanyu. Mutambuke bujye beza. Mutambuke bujye beza. Yes. Tugiye rero gutanga impano. Yes. Yes.
Nel mondo di Tadura, di Lazzaro, di Teleo, questo stava passando, ma era un bel da bambino. E che non faccio nelle cabine di guardia, tutte ultima, a me non abbiamo anche forse. Bashimwe menshi mutima yawe ariko mwemerere banze nshimire umuryango wa Mutira wemeye umunezero mwinshi ufasha urubanza cyangwa se ibirori bakaba baraje bavuye impande zitandukanye ariko bahagurutsa bose ariko kubera imirimo ibiri bafite ntabwo bahagurutse ariko aba bantu bose bicaye aha n'abandi bari hariya hanze nabo kwa Mutira n'inshuti ze tukaba twese hamwe dushima Imana yaduhaye uyu mwanya kugira ngo tubane dufatikanye gushima kandi dufatikanye kwakira abashyitsi bacu batuka mu kanya ibyo turabashimira. Icya kabiri nshatse gushimira abashyitsi bacu twatumiye bakava mu bihugu bitandukanye uhereye mu bihugu duhana imbibe, hari abaje bavuye muri Congo bari hano, hari abaje bavuye mu Burundi, hari abaje bavuye hano mu gihugu cy'u Rwanda, hari abavuye mu Burayi, hari abavuye muri Amerika, hari abavuye muri Canada. Abo bose baje batugana, hari abavuye mu Uganda, abo bose bari natwe hano kandi baje kudufasha ibi birori. Abo bose tutarinze kubahagurutsa aho bari, ukuri turabashimiye. Imana ibahumuriza kuko mwaje kugira ngo mufashe urubanza. Ikindi nshatse gushimira ababyeyi bacu ari hano, ababyeyi batubyaye ariko n'ababyeyi abari hano mu Rwanda, hari abavuye mu Burundi, ariko hari n'ababyeyi bafatikanije kubera aba bana muri Amerika, nabo bari hano bari kumwe nabo. Abo bose uko bangana tutarinze kuko ngo twahagurutse, Imana yo mu ijuru ibahumurize. Irindi jambo nongeraho no gushima ni ugushima umuryango wa Rugorora batwigomwe badukunda, noneho muri abashyitsi bacu urabizi n'imfubyi byakubutuka sogokuruza batata na muzika batata wacu n'abakoma n'abakoma. Urumva rero twakomeje twarukundo twarusanga kuba rero mwatwigomwe mukaza saba n'umugisha kandi tubashimira. Ikindi gushima nuko Imana yabikoze ikabikora muri uyu mwanya ko byifashe. Turabashimiye ko mwaje kubiwe n'ejo muzogaruke natwe tuzongera kuzwanyu mukomoki yabitse mwebwe n'abagorora ikafe kaje. Rero Imana yo mu ijuru ibahumurisha cyane kubera kuko tuzongera kuvugana kandi nuko twamye tuvugana. Ahasigaye uko murakeneye umukwanyu ugasura ugakenera abandi muzaze, ugakenera abakobwa nshimiye Imana kubona kumwe n'umwana wacu Lazaro hano akora ubukwe
waha uko bw'umwana namwe wese ziko twagisengeye benshi cyane abakunzi none rero kuba turi kumwe hano ari igisubizo cy'Imana wese amabibazo ikindi kandi cyakorewe muri byinshi hariho abantu bavuye mu bihugu byinshi nka kuriya bihugu kanya gato ariko ngenda ngerageza kudabahagurutsa nubwo benshi muri bo bakizana bazajya gatoya mu mwanya yabo kugira ngo babone ibintu byuzuye umutima wabo uyu mugabo avuze Pasiteri Meshaki n'umuryango we reka musaba ahaguruke mushimire n'abajya bose mwaza ari kumwe na gurupe yo mu rugo rwe abantu barenga 5 bavuye muri Amerika kubera murumva ni inshuti magana icya kabiri nyine nk'uyu mwana w'umukobwa yakuriye mwaho kuba yarabaneze bakerekana uyu munsi mukuru wo kubaka urugo Imana ishimwe uburezi bwanyu bweze buto murakoze cyane hamwe n'abandi bataha gukora hanyuma nanone hari n'abandi ba nyirarume w'uyu mwana nabo bavuye bamwe i Burayi abandi muri Amerika nabo sabo bahaguruka bari hano nabo bashimire mu izina ry'umuryango wabo bagiye nubwo ho basigaye ariyo banyirarume w'uyu mwana ariko barase wabo muhaguruke bashimire bose nabo bibagiye n'aba mu bihugu bitandukanye baje kuko kurwana ndashaka kwerekana uburemere bw'ubututu bw'abantu kumuvukana murakoze cyane uzoshimire abagabo bose bongera nanone kandi hari n'abandi b'inshuti zacu bagiye bava hirya no hino ndi kumwe n'abandi bana b'inshuti zanjye umukozi w'Imana twakoranye Pasiteri Samuel na Mumunda Pasiteri Nosi na dada zako mujana kusimama kidogo aba bari kumwe n'abashiki bamwe batuye muri Amerika abandi mukaba bari uranga n'abandi muri gihugu Pasiteri na Mumunda batari bakeya muramuza abana ibitabu ahetse kwita Imana ari Pasiteri w'Ikatutu muri sepa twabanye nawe imyaka myinshi cyane naramutaga mu myaka ariko nawe yapfuye afite imyaka myinshi cyane yo kurama aba n'abana mu bana be bamwe bari ubwo bucuti nawe bwumve bw'umupasitori w'umushi wigora bakavugura mvuze umushi si koko nade kandi babona umuntu Pasiteri w'umushi abana be bavuye Buraya abakobwa n'abahungu nabo ni pasiteri agacute na mukuru we nabo ni pasiteri bakabyiburaya kuri ubwo bucuti abana baje bakuriye iwe bakwegura bakuriye kuvukana suwo muba mwaravutse mu ndimwe duhuzwe na byinshi by'umuvuka ndabashimiye muzoshike muvuge iwanyu mu muryango muvuge no mu matorero muyoboye ko iso niyo wasigaye mu mwana wa Imana ibamuri hari n'inshuti nyinshi zindi nyine ziri hano abapasitori benshi cyane bari hano twafatikanye ku murimo w'Imana bashake kandi hari n'abandi twagiye twigisha nabo bakagana mu rwego rwacu nibo batuyoboye none ndabashimiye mwese sinshobora kuvuga n'abagore banyu n'abakobwa banyu n'abahungu banyu ndabashimiye kugira ngo mwahagurutse uko mungana muraza hano nasize umuryango w'abazungu mbabara reka mbasaba bahaguruka babatukura badutukura
ntawa abambiri bari basohotse bagiye hari umufite abana kukubagana kw'abana murabizi wenda ntabasohokanye mu izina ry'abatungu mubaye hano mu bukwe bwanyu namwe mwiyumva ko muvutse muri uyu muryango mwumva ko muvutse muri uyu muryango namwe muri abana no kwa sentire muzomuvuga iwabo kandi ko bigenda muri rusange shimira Imana duhe Yesu amashi kuko natwe tubibonye tukiri mu cyangwa ko nari magambo n'ababyeyi